الباب الثاني عشر دمبغال سبو إلى بانغال صلاة الجمعة نيوتين في جلد جمعة كومبو جمعة وقت هن جمعة جوليرته. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم يلا بأنهما كان بديد سمعا بأنني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بماك على أعود من بري كهور من برمأ لا دماك لا ينتهن هيان والله يؤكد يورين أغوام يمبي بأن دهور ما أن وديهم غاي أكد مأ بترتا مأ بسوم مأ الجمعات جمعة بته musomay o welsinto e tawa awa hara ko jumaare kono amma jumaaje yo yimɓe ɓe ŋaccu si ɓe accali awla yahtimanna allahu ma ɗum ɗo awa allah noon montay o mehay o fermay ala golobim e dow ɓerɗe maɓɓe ɗen thumma la yakununna refti wallahi ɓe laatoto min alghafilina jeyaɓe welsindiɓe rawahu muslim ɓuri tañƴinade tum buy heeɓi o jarrabu yeeɗo heeɓi o poson ɗo yo allah dande. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال وي كنا من لاتك نصلي من جولا ينوم على رسول الله وندن لا الله الجمعة سمن جولي من غيني ثم ننصرف رفت من ونشتو عليه من وين ندير من لانشو وليس للحيطان هرا أرنا ما دي جدين زل كويته كون دودي نستظل فيه من دودي نورتا متفق عليه ولا فلزو للبخاري ko ande golle juma wona acceteɗo ha 16h yona ma 15h yona si juulamo ko waɗi hutuba on e nder 13h juulamo e nder 13h ɓe mana ko e leer ka fana on duwa juulede ɗon ko on leer ɗon juma on kadi duwa juulede ko ande golle ni si goɗɗo yehi e ley miiru ɗuwike e binde kuuru misal o heɓali ɗowdi hay hunde holli ɗum ɗum ni ɓaali wa fi lafdi li muslim no are konngol imam muslim kunna men laati najma o meɗen hawtodirayno ma wonde nelaɗo ida zalati shamsu si nangen dirti tumma narjeo refti men rutto natatabba'ul fay'a bimana men jokkedira fay on alegoye men habbo men sabbitu ɓuttugol nange gen gokkun ko ɗum woni awa natatabba'ul fay ay natulubu men ɗaɓɓa alfay'u bimana azilli ɗowdi ni ko ɗoni ko fanda o inni wan sahal bun sa'ad radiyallahu ta'ala an qala wima kunna men lataki de naqilu meɗen ɗanotono wala natagadda men soƴƴatano kadi illa ba'da aljuma sona ɓawo min iwti ka juma muttafaqun alayhi wa lafzu li muslim wa fi riwayatin fi hadi rasulillahi jamanne laaɗo sahabaɓe ne jeeya no gikkuji maɓɓe ɗi ñande juma ɓe soƴƴata ha ɓe iwta ka juma ɓe ɗantako ha ɓe iwta ka juma ko fiwon ka ɗoygol ko fiwata ɓe ɗano ha ɓe yara ngal ɓe finoya e 14h ma 15h ma 16h ta juma on juulama ara ɓe perdima ko ɗum watta si ɓe jaɓata ɗanade fiita ɗoygol foluɓe ha ɗum e ɗin mum ɗum ko ɓe tata kon ɓe soƴƴata kadi ha ɓe hewta ko kulol wota ɓe yaw joni kadi ka juulirde toon ɓe fotta toon e iwɗo juma ka woɗɗi seppirɗo ñallal ma feccere ñallal ari tawa noon ono haton jini e yaadede mum ka ñamata noon ɓe ñaami ñiiri maɓɓe ndi ɓayde tawno on say ko ɓe repet ko ɗum waɗi kamɓe ɓe soƴƴatano ha ɓe iwa ka juma hara ɓe pooɗa e goɗɗo ɓe addoram jonno enen kadi ndaren e ɓen ɗon musidɓe julɓe janggen e ɓeeɗo enen kadi hiɗen andi sen yaltiga juulirde ko jelo wiyete rewen ka suudu ko jelo wiyete rewen ka bar mi sodanayi got kala men koye wattu yili ɗon وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم على الله كان بلاتك يخطب هذا إنه خطب قائما هراي بدري فجاءت أروينون إنكم بدري كم بعد خطبهم إيرون ستول من الشام إيرون غلسان فانفتل الناس من فب ساكتي دوغي إلى يافاد ستوانغول في كفر قول مرسنديس كو بيادكم حتى لم يبقى يداك إلا 12 رجلا سونا ورب سبوي ديدو رواه مسلم كو إمام مسلم كو في اللي أديسون نلادو جلني بي كو عندي نقول إن نفوري جبوي كان ندون بيني كان يخطب قائما نلادو لاتي كنو هبادا إنو خطبة راي بداري كو عندي نقول إن خطبة ونايو جون كو لابد أونا سلو دو أونا كدي آدم ونوياها كو تاتا أواتا درادي إمنجل e andingol en kadi ko ɗum woni
yimɓe sappo e ɗiɗo so tawi a ñinni juma on ko on mbuyi won ka nder julde fo dogi heeɓi nganto ma welsindare yalti addike sappo e ɗiɗo hara a julnayi ɓen ɗon si woni noon alal agalli ko ɓuri fande ɗum ɗon ara metti fi kono ila ka timmi sappo e goho ha dow a julnayi ɓe haray on juula e juma mo on hino selli. ha woɓɓe goo wi tode ɓe yimɓe sappo e goho no selli kaɓe kereya juma ɓenni o yeɓane laaɗo na sappo e joyi keridi mum juma sellataka sappo e joyi kereya juma sappo e tato kereya juma sappo e ɗiɗo kono noon so tawi woni ɓuuri sappo e ɗiɗo kereyi fo dogi haydike ɓen ɗon haray no selli ka imamu on julnaɓe. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاɗo make man adraka rak'atan kala hetitiɗo darde wotere min salati ljuma ka julde juma wa gayriha ma e ko ina juma foti kala wagutu mo ari heeɓi darde nde heeɓi hay sika ka ruku'u wonde o maaki kanko ne laaɗo Allah sallah sallama falyudif yo takkidir ilayha faade nder nden darde nde o heɓiɗi ɗon e imam ukhra e ɗeya darɗe ɗiɗi mana si imamu salmini wata o salmin o yaha o fuɗɗito yo kontin ɗon o takka ɗon e nder nden darde nde o julde imam ɗon o takka darɗe makko hedditiɗe ɗen ɗon wagadi tammat salatu ala jilde makko nden timmira o Nasa'i ibn Majah Daraqutni wa lafzu lahu isnadu sahihun lakin skoni ton qawwa Abu Hatim no ñiɓini irsaluhu waɗugol hadis on irsal. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي وند النبي الله صلى الله عليه وسلم كان بلاتك يخطب أدن خطبة قائما على بدري فيو ناجو دو خطبة ثم يجلس رفت بجودو ثم يقوم رفت بإما كد بدرو فيخطب بخطبة فإنما قائما على بدري فمن أنبا كلهم بتدم أنه لا كان لاتك يخطب أدن خطبة جالسا على بتولي فقد كذب على أنه وفناني وناغو نغول فيو أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال وي كان لاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب سمو جمد احمرت إذا خطب سبي خطب دي عفوا احمرت وجه عيناه جيت مبدن كم بنلان وعلى تو صوته يت مبن كون واشتد تيدا غضب وموني كو بموني كون حتى كان ها اسكane laado on lerdon mundiru jeysin ko on do wajaade konu ɗuɗugo ɗum ɗo ko jeyaɗo gikkone la ko andi ngol en mo waɗay bayana mo waɗay hutuba go ko yo townu hito ngo o fewta e jama on o wola o bengino moƴƴa ɗum ɗo ko jeya ɗum e comportement mo nelaɗo Allah comporterayno e nder hutubaji maɓɓe ɗin e nder wajuji maɓɓe ɗin. on sumati o inni yaqulu nelaɗo Allah maaki sabbahakum wa massakum hino wetande o hino niɓɓande o wa yaqulu maaki amma ba'd ɓawo gayno fa inna khayra al hadis ko ɓuri moƴƴude yettereji ɗin fof kitabullah yo khayrul hadi ko ɓuri moƴƴude e pehe ɗen fof haduyu muhammadin ko pewal nelaɗo ngal wa sharral umuri muhdasatuha wa kullu bid'atin dalala rawahu muslim. wa fi riwayatin nare fillahi law wonandemo kanat o laatinoke kanat laatinoke khutbatu nabi khutba nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yawmul juma ñande juma yahmadullah ɓe yetta Allah taw asna alay ɓe manta Allah thumma qulu refte ɓe maka ala yahtadi dalika e sifa mum wagad ala sawtuhu taw hito maɓɓe gonde sa Allah ni towde tayle na do ɓe fuɗɗorno. wa fi riwayati law nare fille makko man yahdillahu kala mo Allah fewni fala mudilla la ara majjino ala wa man yudil kala kadi mo Allah majjini Allah dande la haadi ala ara fewno ala na kadi on ɗon. wan nasa'i wali nasano kan nasa'i wa kullu salati wonelaɗo ino waɗayno ɗo e dende nangal julɗe maɓɓe ɗen finnaari ha e julde ñalormare nde. wa an ammar bun yasir radiallahu taala anhu qala wi sami'tuni rasulallahi yaqulu ɓe maka inna tula salati rajuli ande no juutugol julde gorko wa gisari khutubatihi raɓɓiɗa khutuba makko ko ɗum woni juutugol julde nde raɓɓiɗa khutuba o mi'natun min fiqihi bi mana ko ella hun manko kun ngappu kun immorde e faam makko so wona ɗum o wattano ɗum rawa muslim ko imam muslim ko filli hadisi wa an ummi Hisham binti Haris radiyallahu ta'ala anha
قالت او كدوي ما اخذت ممي هنجاك قاف سورة قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يدنغال لا الله يقرأ مجانغينو دي كل جمعة كلا جمعة ما أقول دي جمعة جده jangayno ngol suratuwol alal minbar kawne minbar ida khataba an-nas simu khutban de ben rawa muslim ko imam muslim ko fil hadith wa ani ibn abbas yata abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala wi fa anna qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki man takallama kala yewtudo yawmul juma nyande juma wal imam yakhtuba khutba imamun khutba de khutba fu de kala woludo don ko alda nganto fo wara don kam sari mari mo wonu babba yo Allah dande yahmil asfara rondi maderi defte awale goy walladhi on yaqulu lahu wi ando mo kanko wol don ka juma problem makko onni wi udo mo mo jododi ma darodi wi udo mo on anseti deju ay jiti ka juma wonte fanko haray ko on ɗon taw woni laysat lahu juma haray woni juma alana on ɗon tigiri taw wona ferema kan wowluɗon rawa ahmadu bi isnadin e nder tugorde nde andanɗarema laaba saer bihi allah alaymo wawa ɗum ɗo yo qirri no ñiɓina hadise aba hurayre hadise abou hurayra fi sahihayni ka boukhari ka muslim marfuan ko ɓantaɗo nelaɗo maki toon kadi ida qulta sa wiyani li sahibika ɗimmojo maɗa on an siti deƴƴi yawmal juma ñalande juma wal imam yahtubara imam on hutubude fakat lagawta haray an kadi a bewi doko goɓe watti faman laka kala be fala juma tala haray juma ala namo donc ara reno ɗen e waɗugol yewtereji imam on hutubude woɓɓe ko on leer moɓata defte woɓɓe ko on leer toroto fi sabilillahi woɓɓe ko e on leer immoto e hon kanka e moƴƴingol sappa wota en wowlu si imam no hutubude wota en wi an kadi wowlowo fanko few jokke hutuba me on وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل غوكو ناتنو يوم الجمعة نيند جمعة والنبي تعالى الله صلى الله عليه وسلم يخطب بخطبه فقال إني صليت نلا لندم أجولي قال لا أو رجال قال نلا ما إما فصلي جولا ركعتين دليل متفق عليه كده بيته تحية المسجد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي وعند النبي صلى الله عليه وسلم kana ɓe laati ke goroɓe ɓe janngayno fi salatil juma ka julde juma suratul juma al munafiqina suratul munafiquna rawahu muslim walaw no oɗon hadis an nu'man ko ƴetta e nu'man bun bashirin nelaaɗo maaki kana laatike nelaaɗo allah on yagoroɓe ɓe janngayno fil idayni e idije ɗe ɗiɗo fil juma e ka juma sabbisma rabbikal ala wa hal ataka hadisul غاشية بمعنى بجانغا ينفع سبيسما كدارن دي أرانيري إمرن دي غاشية سيوني كو جولدير بمعنى ماكو إجهادي ودا هلا يكونين لاد الله ونو نو ورأينو يلا بيدين فامين دي ولو نودن مكاد أن نومانا كو إتا نومانا بن بشير كان نلاد لاد كي يقرأ بجانغا ينو في الإيدين إيدي جدن وفي الجمعة كجمعة بسبب اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وعن زيد يتام زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال وي صلى النبي أن باجل صلي جولي الإيد إيدي ثم رخص ركتي بنوين جماعة في الجمعة بمعنى إيدي لندن هورين يلا عند جمعة بايدي on juulama gasi nelaɗo yami yanani jama on wonde manna juma on waɗɗaki hande si iidire hawriti e ñalande juma haray en yeehi en juuloy iidi on kala heɓuɗo feere juuloygol juma kala mo e ɓalare o mara bakkade sabu juma ko waɗira yontere kala ko fiyo en fottu ko tuben waaju waɗe yiide humpodiren goto kala anda ko musata oya joni noon so tawi woni en moɓodirno nanen e 10 heures juuluɗen o iidi waɗɗe hutuba hara jala kadi ko tumbodiren kadi e 13 heures wallahu ala wa alam. summa rakasa fil juma refti kanko nelaɗo Allah o ni o hoyniti hande kadi fi juma fa kala ɓe maki man saka leɗɗani salli hande juulata juma fali salli yo juulu rawal khamsatu illa dara illa tirmidhi wa sahih ibn khuzaimah. allahumma tun si wona imamu on kanko o yahayde kanko e salli jomɓe noddina o waɗana jama on hutuba fi honɗum fi yo juulu on mo juma on feƴƴirno yo ar o juula fana eko nandeta tawi ɗum ma on juulunoɗo iidi himo faala ɓeydotude kadi toujours fi yo ar kono so tawi woni imamu darnali julde nden fi juma on ka juulirde
andi ɓeeɗa ala no juulira ɓana fanano. Wa Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha salla ahadukum si goɗɗo e moɗon no juulude aljum'ata juma falyusalli ba'daha si goɗɗo e mo juuli juma yo juulu ɓawti juma on kadi arba'an darɗe nayi rawa Muslim. ɗum ko nande ruƴƴowo ka juulirde amma fewnirowo ka suudu ara ruƴƴa ɗiɗi ñaama ha gayna fawto si ha on ɗon ko sunna no on ɗon hawrodiri e sunna on ɗon ko darɗe ɗiɗi sujjata ba'dal juma amma sujjowo ton on ɗon ko darɗe nayi ba'dal juma. وعن سائب بن يزيد أن معاوية عند معاوية في رضي الله تعالى عنه قال له وبينيم إذا صليت جمعة ساجلني جمعة فلا تسلها قدون وتجك نرمو بصلاة جلدة تتكلم هاي يوتا أو تخرج ما يلتا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك كان يمر من دون لا نوصل صلاة بصلاة من جوكنديرتا جلد من جوكنديرتا حتى نتكلم ما يوتا كنم أو نخرج ما يلتا كجلد من أرتنا كنا من بسيم فيما وسيدا كنم فيو ando kanjo ko tujiri ɗiɗi ɗi jeyda rawahu Muslim. Wa Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala wi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki man ightasala kala lotiɗo ñande juma thumma atal juma refti o ari ka juma law fa salla o juuli ma qudira law kala ko o happanamo muyanamo yo juulu darɗe ɗiɗi nayi jeego none o summa sata refti o jooɗi o deƴƴi hok hatta yafrugal imam ha imam gayno hutubude min hutubati immode hutuba makko haray o neɗɗo ɗo Allah on yeɗimo summa salli refti o juulidi kadi ma ahu wondude e makko gufira kala ko ɗo tori gufira law hara yafantemo bakkatuji makko ɗi ma bayna dayi wama baynal juma hakkunde makko ko ɗum woni nden jumare wonde arde al ukhra ndeya wa fadlu salasati ayyamin e ɓeydanegol kadi balɗe tati 72 bonus hoore yontere nde wona balɗe jeenayi ma balɗe sappo rawahu Muslim. wa anu ƴettama makko radiyallahu ta'ala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah kana zakara ɓe jantina yawmal juma ñalande juma fa qala ɓe make fihi wo hino e nder juma on sa'atun sa'i la yuwafiqu hawrondirta e on saabu ɗum jeyaɗo muslimin julɗo wata kanko qa'imun himo dari yusallimo julde sallallahu wa ta'ala dalla e nder julde makko nden ghazwa izzan bimana teddungal o wa jalla shay'an illa atahu iyahu hawrondirta e on saayi neɗɗo wo julɗo wawra kanko neɗɗon qaymun mo dari yusallimo juula sallallahu toro Allah azza wa jalla e tedduɗo to ɗon shay'an goɗɗo illa atahu iyahu sona Allah koraymo ɗum wa ashara o sappori biyaday juuɗe makko ɗen yo gallilu haymo fanɗina noon saayi hunkunko juuta ko gokkunni ko andigol e ñalande juma yen duumo e duwa o par ce que ɓe wolanale en koɗa karama koɓɓe woɓɓe no yinno ko hakkude fana hakkude alan saɗa fotoro woɓɓe wi ko fewde imamu khutubata woɓɓe wi ko fewde imamu jooɗi kawre gangunal hakkude khutubaji ɗin di wallahu ala wa alam ɗum no holli yen ɗaɓɓutu defte ɗe musidɓe julɓe janggen wawen faltade piiji ɗin moƴƴa wahiya o ɗum noon konko tawata ko ɓeyda ɗum e sappande ko ɗum woni muslim ko wondema wa ashara o sappore biyaday wa Abi Hurayrata ɓe innen ɗa fi riwayatil muslim are filla muslim wa yasatun ko sayun khafifatun fanɗukum wa Abi Bardata an abi radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul be maka hiya wa on sa'ima bayna an yajlisa al imam ko hakkunde ka imam on joodi don ila an tuqda salatu o ha julde nden gasa kanko wi wo ko oller don seede ko mi halani on nane ko rawa muslim wa raja o jikkini addara gutuni annahu min qawli abi buraida bardata wonde ɗum ko konngol immorde wiyete ɗon abi barda wa fi hadisi abdullah ibn salam no jeeya hadisi abdullah ibn salam o an ibnu majah ko ƴetta ibnu majah wa jabir inda abi dauda wa nasa'i anna wonde no kanko ma bayna salati asir hakkunde julde alan sara wa ghurubi shams e mutugol nange woɓɓe go inni ko ɗon woni sa'i mo o ɗo du'a jaboto e muɗum e juma wan jabir radiyallahu ta'ala anhu qala madati sunna
sunna on feƴƴi sunna on woowi legoy sunna on continue legoy anna fi kulli 40 e nder kala capanɗe nayo fa sa'idan ha nattiri dow aray fawi ke ɓen ɗon juma tun ko wiyete ko juulugol juma hara ɓe duwa ko sumude juma so ɓe timmini capanɗe nayo ko ɗum woni ha nattiri dow to raw dara gotuni bisnadin daifin وعن سمرة بن جديب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلاتك يستغفره بإنسان أنتنو بمعنى بترانتنو يا فيل المؤمنين المؤمنات قمني بور بيريوبه نلاد الله ندو أنك إنن كدن دوران إموه نفاندي وفي كل جمعة كلا جمعة رواه البزار بإسناد لين عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لاتك كان وندن لاتنك في الخطبة كخطبة يقرأ بجانغين آيات آية سيدة من القرآن مرد قرآن بذكر الناس في جان أندين تنقلي ببين بمعنى كون دير القرآن عرنده يذكر الناس نجانتته في مدن إندي ببين رواه أبو داود سلوه في مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قال وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما الجمعة حق واجب وديد على كل مسلم دو كلا جلد في جماعة جلد جماعة جلد جماعة كدي إلا 4 سنة بناي مملوك كدوني جيادو أو امرأة ما صناجو أو سبيل ما بوبا ومريض ما نوndo ɓeɗo nayo no yafana ko wiyete kon juma on rawo dawda wa qala wi lam yasma onanali turuga min annabi sallallahu alaihi wasallam immorde ngol lawol ɗon lam yasma tariqu nanali min annabi nanirali immorde annabajo sallallahu alaihi wasallam ngol konngol wakhraj al-hakim min riwayati tariqi al-madhkur. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر فواكب ويا سيرجو جمعة ولو كان جمعة هم يافا رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان لاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى صفوت على المنبر هو المنبر استقبلناه من فو من فيوتنتنا مكة بوجوهنا جيتي أمن دي رواه الترمذي بإسناد ضعيف وأنه ولو نودن حديث شاهد سيد من حديث مرأة حديث برائي عند ابن خزيمة بمعنى أكو عندي نقول لندو من فو أمن من جورتو من فيوتنا جيتي أمن دي مكة من دارم من بنومو mana ona sabu jawdi ma goɗɗo ngo ko andi ngolle ara imamon ko ana ɗo ɗoftede teddine si tawi mo makude fof muɗum jento na fere ma joni no woodi ko ɗum woni ɓe jentotako haray koyo en faamu ɗum. wa an abdillahi yettama abdullah bin masud radiallahu taala an qala kana rasulullah sallam ida stawa ne laatake si ɓe fotodirino ka mimbar nam alhadis wa an hakim yettama hakim bun hisamin رضي الله تعالى عنه قال وي شهدنا الجمعة من توام جلد الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام وإمي وداري كان كن لا متوكيا هي مسبين دي هو تغرد ما على أسان إدو لقال ما نالي تغرد ما كندو أو قوسين ما دلني ولا ما كنغال روى أبو داود ko andi ngollen tawi woni goɗɗo accident waɗi o hawri e gotel ɗiɗo aray mi mana wona ko jogorte fi muɗum awlegoy ko ɗum waɗi si hadisi ƴettaɗo e hakim on yewti en ni o wi shahidinal juma men tawdama juma ma annabi on nelaɗo allah on fa qama o immi o dari mutawakki an ko ɗum woni ko soɓɓindiɗo kanko ala asan e dow leggal kanko mi mana hakim